Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukuru itu lo otodua umuru, usukuru hiang lo otodua. Insyaallah itu awatia hi sehatia, hi kuwatia, hi orijikia, wa utipe aminia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah itu poilo dudunggaya. Wow, tipa ade mempesambe oma himbauan mondo penjabat gubernur Gorontalo Bapak Rudi Salahuddin. Dek wito ode mengudam mengutato mengoditi moli mengotiombu ngotupal hulundalo betia u mamahei ngao motia ngao ode mengowalao mengopowala mengowombu ta umurulio 0 demola 7 tahun. Dek wito mamola imunisasi olio lo polio wauti ohunalio ode mengowala untuk mengopowala meambo mengowombu untuk Mondo tanggal 23 demola 30 Juli 2024 tenda 5 toduolo mengudah mengutato mengoditi moli mengopo ulang mengotiombu ode pos yandu. Bodi topo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.